Pambata, ang atong kwento karon kay Time Traveling Piko. Please subscribe ug sa atong channel. Salamat kaayo mga bata. Okay na, ready na mo muduwa? Ready ko? Basta di lang murambol akong buhok. Sige, let's start. Uy, ano sila? Guys, magic lagi? Oh no, or oh yes. Guys, walag yuta sa playground. Murag fairy forest, pero asang snacks? Adventure na ni! Complete the path to return home. Wow! Budget tagat pero nindot! Cute kayo ang shells, oh! Puzzle na sad ni. Ready mo? Oh, slowly ha! Shell? Ayaw pagdagan ha! Yes! Nasulod na! Climb ta diri! Dali! Ayaw lang kalisod. Di ko prepared. Almost there! Yes! Nagabalik ta! Magic lampi ko! Adventure complete! Wala man ta nahadlok